Aduh, kal ngarit man sampi sing ade budi meli ken pisagan pes kadang gini nih cenek-cenek ja kangwang bo malu nih ngarit nah ade padang bawa-bawa aja nih bo kangwang malu ngarit nah sing ngelah sampi aukun ngeliman sampi bisa ngelah pes gini doh ini bo kadang ngarit di dian din somah hijau ya lah kuno apa ya guys no di pondok nah ini ada padang-padang sini ini ada ngarit nah yang ini ngarit bang sampi nih kengken ya lah nyuh pan ini bagat separuh mana sih ngarit ini kangwang malu amone masih sampai cenek ya kangwang bu malu amone pangkuale misi ya lu basang sampi nih dan langsung ke pondok malu nelukin somahnya apa ya guys nih tegul ya amone beliu man sampi nih bekanggo nih amone kamu kayo banget. Aduh, basah. Ringan aja ternyata. Halo sampi. Nih bari tang nih, nih lu kangwang lu. Cek kengkeng kabarnya sampi. Aduh, man ngarit amune kangwang kembali. Nih bang sampi jadi cek betak pasang sampi nih. Nih sampai bari tang nih amune. Dia protes nah. Bismillah ngambil padang kangwang amun tuh begeres-geresin malu nah jadi kal-kalain lalu ke pondok ngelukin somahnya aku ya guys ini di pondok tuh beslaga nah kangwang amun tuh kangwang ngalin kayak gede pangidang beli mek tuh ini tuh ngalin kayak gede nah dadah sampi Wih, ngomong-ngomong hijau ya kurang aneh ilau ganyang. Sekian dunia mau nguyut itu deh beli sisi. Apa juga ini tuh? Kira gue sibuk ini ngaret ling dunia. Itu nguyut mau sekali ngedek nah. Let's go. Kini aneh gaya jadi benar. Oh, kini aneh gaya di pondok. Soma sibuk leng tuni ngarit. Ne jag dini asik-asik gen tiktokan jag panas saja pasangnya. Aduh. Kasihan ya lu. Beli, marah teko bang wel-wel. Ajan tuh. Pah beli, senang dunia per TikTok kan. Gaul tawang. Pas. Emang kan dunia per tiktokan itu. Coba tunjukkan kepada diriku lalu. Aman panawang dunia per TikTok kan, mai barang. Wih, sinyal.
Aduh. Dang pagat nyak milu TikTok. Haju nak gadak basang aja. Nyak pagat TikTok. Kena jebak.